Ni wa umundi twenda kunanisia yolo wanzia iloto na kuketha kiwu mondani kwaku kiwu chambua no ikutomea nthini wa nima yaku no ivikia na kwithiwa na ngetha iya kuyana na indi nitwenda umana weba umondani kwaku uketha kiwu chambua ataba umondani kwaku uketha kiwu ata tutabye kwisila ile tukenda imwe itano na ni ngwithiwa ndikunikela otomani waku inge twithiwa tutona ukwatiania imwe kwa imwe kwisila Simoni namba 6 cia utumwa na kiseveni ni noti muonza nyanya 3 5 5 thandatu inya imwe na namba lengi ni noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 5 3 namba hizo tutona utumwane naku tutabyewe utumeanzia sieva kuketha kiwu kana wine kule yiba tuna mutaalamu kuma BioVision Africa Trust lo kwithiwa itutabya masitwa make na we athokoma we amwao kwa wine nitwenda kuigwa utumeanzia sieva kilungu icha kilimo ai kito kwa kuni BioVision Africa Trust kukita imwe kwa imwe kumaba Mutongo FM na ingi na tuithukisie kana ukatwilwela kwisila Mutongo TV kana kwisila mitandao ni ito ya mikomukanelie likandeni wa page ito ya Facebook ilani Mutongo TV kana ya Mutongo FM ingi na tuithukisie kwisila ndeni wa channel kito cha YouTube kilani Mutongo TV Stock FM official na nituithi wa totona ukwate yani abau kule yaku na uwedhe wa utona vikia usungi wa ni mutaalamu ito na indi kangu ni mudhoche ni kanatu wabi masitoa na weadhu kumawe ya mwao BioVision ti mweni mono karibu sana Anton tabi masitoa maku na udhu kumawe ya mwao BioVision Africa Trust no visi weba ni asandi mono Robert nundu waku ndhocha kiokoni cho mundi tupikie kunena na Aimi masitoa maku anita Anton Musili na mimi etashirika ito BioVision African Trust vala ide twitha twinene na Naimi tuimasomethia muno withia ni mama na uimi tuita wa organic farming kana agroecology withia batoneka twina imasumu ni twekala mikalile ilete mawithi lulukwa itwa masuvia indo zito itwa isuvia na ithio ene time itwetha tuia lula wa ilete na tuyasuviko asante karibu sana na indi kwa mundu pengine witha wa BioVision Africa Trust yo mundi tutajuma wisi meba ukamba wito ni asiano sio muno kaya kuma saku ni asabira bakaro katumani twika ngundo na twikitwi na indi twika ondi 10 na ile mbetali ya Kenya asanti na karibu sana na hii ni mudhijani wewe mwezi tundau na nsia yolo wa koketha kiwu ila tuambiambia ba yo koketha kiwu ni kuikata nondo aingi mama neye koketha liu mundani kiwu iketha wata no sio hivyo ni kama mangi wa ya koketha kiwu tutana umana niki kana uketha kiwu ni chao ngina tuelewa kana kiwu ni thayo hata mina umana kiwu ni thayo pe mini tuchenda kwa ila tuazango ya uketha kiwu tu mini kiwu ki tukikolani hata mina ukikolania tuikia hata mina ukia tuikia kwanza ila yalete na ndi tuisio kange tuikitumia kwanza ila yalete mkwiri azindi si tatu ngina wewe ni zeta itono kwatana tukwate kiwu twamina ukikwata tu ukikolania isio katekie twamina ukia tuisio kange tuikitumia na twabikia bwira twakanzi elanzi otumita ya kukolania kiwu kana water harvesting asanti kwa lugha ya Kisongoni yo water harvesting nikitunene ngiwa ya kuketha kiwu ibindane taje ngiwa uketha kiwu mbe tambo sisi mawe maundu ma climate mawendi lukumanze bandu maili twaisema bwiti na ndo nzebe ne rawili wewe no monde nitekulea ni pepe kibadukanyo kinene muno byo ni kwede wa ibindaye ya tene ni kwa uwa muno na ndo abande ligwa kisebe wa nzebe mbwela dio lekete hiyo lekete wewe ambwela tu kwata ndi kumaza kana ndi kumalia maliwala tibandite na kwa kitumi chwe ya pe kitumi kichailete wewe ndio atona uketha kiwu tuisha tuina kiwu cha kutosha kutambie kunawie na binaona kwa uambua wewe aitwaze kimbua ni yeye na kwanza then ya ndio atatazi okaili nino na hapo basadi ngwa mwanuma kile climate mbua sinuambia otila mbua ni etilikile imbozo si mala na kaya mokua kondo kwingi wewe aliwina keto kuni kwasi hata ni kwasi ila tu sisi ama ila tu yanga ya kuketha kiwu kiki no ngina to sisi maundu maingi tazu twasisia pae tinanga mbua tana uwa kuna ina thina mwingi wa kiwu kina lata wa kuasa chaunya chainto
na kina lata wa nula wina mbesa ko uyo lota na ina mbesa mimi na ile nani enda na ile nani mimi kila kweza kwata no chako ya cha unya labda cha ndo mwezi cha musi cha indo kitoki hicho wagili hata kia cha mimi na hotel ile indo mungu wa nyinyi ko kila kindi usewa kuketha kiyu mungu na opa emo kiketha tuisi wakanje kuti na ati awe kiyu unamba na sosi chumete ba ko rungi no tono yaka utondiani na yete na iko na mnya katika bohol choka kizo ngakia affect chao ki affect health kana uima wandu alama ikutumia kila kindi ila to sisi au sewa uketha kiyu tusizenje ndani niko ile wambua ni nini temini liulata abanda uyu malwa nenda uyu malwa pauni bado wetha toyenda kila kiwu nikana kipikia na kumalya enda kiwu ni no ikavete na nibiete ni yanesa nutona kumithia chao kumithia memea ya munda wako nikana bikia na kuikali na kuketha kilo kwenda yeah. Asante kuketha kiwu kwina usio mwao kwa mweni munini ulati ukunikla muthenyani wa umonde mweni munini no kwenda kiwu Mundu chambe ni twasia ndena bina wa kukilatia wa yake ila kwetha kwiki nini ndena bina wa kwinza ndowe ndena la bina wa kupingia ngome nene mundu wa kutumia kwa irrigation lakini mundu wani mweni munini mwatu menzia nini si tena cost nene kuketha kiwuki kana ketha kiwuki wiri mbene niwetha nikiukianite mbe cha kunywa na cha kuna mambo alangi cha kuna maolangi bai kubwangwa bai kuthamba na bai maundu ma nyumba na kiuki sio cha ile indo yake nini mundu mbawi tina ndo tatu ya sia indo nao inabike bandu kere ni cha kosa kiu na lazima sio ukikwata sikwata kiki nini kana kiki thuku kuila waketha indo isi yake muzia itona kwa tona kwata kiu kila kindi mweni munini twasi ya maoni manini kuwe ndana kalunda kala tuketa ka kitchen garden nukuitha na kiu cha umithia ka kitchen garden kake amithia ka mulunda kake ka bunza penini nukuitha ne ule uyanitie wake wakuya nundo mbwandi ne malya cha liulo bandite kumukwetha na kiu cha kuyana cha utere cha kitchen garden kianene na ikwata liumuse wakuya ona wakupikia kuikata kuthosia waingiba anginoli kaangia na mwenye monino sio kaangia umuthi twasia ni mane biashara ni kiwu kicha ni kitona mutethesia kuitha na kanasari kamiti mundu wako kitana na climate change ni twenda kupanda miti kwa wingi kwa muhimi ni muno mayouth kiwu ki ni ukitumia kwa kwambia ubandi wa miti nasari sia miti na ndi bindambika ni ya mbwa ya bika muyuthi kana kibeti kana muhimi aita mitino na ipikia kukwata mbesa na ekakuta muno yamba ubanda bukwake nikana withia ni etha tona ubindu achao nzeve na mawithe lukwa make yeah. Asante na ndiye musia na mwithukisia ni twenda kwigwa wotomeanzia siba kukatha kiwu mondani kwaku kana wine kulo yiba kwa mtaalamu witu Anthony Musili kuma Biovision Africa Trust ulatwena keki okoni cha omonde tunanisia yoluwa kukatha kiwu namba sito sia utumwa ne ki7 ni noti muonza nyanya 355 inya imwe kana noti muonza kenda ile 5 3 ingino otumani mukuvye kwisila ile 3 kenda imwe 5 utumani usuba ikendo okwebea ni free of charge tukulie kulyo kana tutavyo utumeanzia siba kuketha kiwu mondani kwaku Anton watu ya penanzia sila isi sia uketha kiwu itena ngalama nene nisiba imwe mimunini utona kuitumia twasisia tusisoela kuya muno nikuye muno lakini umuthe tuinabata sai tuinabata wacha wakiwe lile lakini kinauye na chavita na chasemba na tweka na no chao chati etu ni bwana nauye ona bana anga chao kwa miunda wewe ani oga ndwela kukua mudanga yoga sororoshen yekale ko mundu wakusia sororoshen ino mimi ndo rasia ethe na mitao ethe munda wake wina level kama wewe na level ba ya mutweni ni wewe atona kwita tumita water retain ndiche kana kwenza mutao utona kwata kiwu kibetete wewe ani chali kabau kiwu cha mina kulikabau
chambe ni chamba kusia kukua kwa muthanga mundu muthanga ila wakua uya kiwu aya kwa hiyo kiwu kichalika katika totu mengi mumeta wakatofu kana mutawoli cha kiwu chatindia bau kiwu kiumbwa ya mina kuthi mui minuto na ukakataba kila kiwu akekia mitungine na ena wiro baza na musino bayo lango aikuwa kila kiwu ithikuya nokwene waketha kiwu na ni wasto na no kwesa ukitumia lambua wekata yathi kino twazi no mwakitumia kwa kunywa lakini ndio tumia kwa kunyithia haya kiwu kila chalika baba muta unuyu cheka laba kiwu chukyambia kunywa mbola kilikete mundani na kiende na utetheesya munda uzu kana muthango sikwitha we muthithiani na liulo bande togu uyambia kuyana kwanza ila elite enda ni metunda withia metunda zikoneka ni kwina suwa ndikuada kumu lakini niende nesa mundu akiwu kila kiende na kunywa kusip kana kulika muthangani zielongi mwini ni kuketha kiwu kiecha mabati twazia kangi misieni mwili ya mabati maingatas na kiuchu ni cheteka na michathi na ila majami na kueteka lao na sangi kikululo kele eta cha kuwa muthango la babanza wathi na kiengi banana keti kikuete ko mwimi ni wa ile kwike mangatas katika nyumba yake nikana kiuki achonelele bakiulika mimi ndo na tangi akeke aba mtu na ida tena tangi mtu no kwenza ingi ima obu akuje kiuki chonde kikambo ikwigata kuswani aba kwela che uswani aba uniki kalanga oiki saudela kana cha mina kuswa nguya yathi mtu no taba ingi kila kiwu akambia kwekia chaundi mitungine no labda ndai na ngatas na ingi kila kiwu imani yu mundu ima kwa mungele mwimi no tona ida tena vina wa kwikia ila laina kana rangu bayambi na kilio ila chaende na kwikalanga bau mutondo nuende ana ulindela nzeba yibu na kiyambi ya kwikalanga munango kwa hiyo kiwuchu ni waso weka itakidhima itika kidhima kwa hiyo kiwuchu ni kikalanga bau naenda ni bemba yake si no maka no oba kube mutona utabaki yuke ya inyidia no area ni wapi ya kwikali kila kingi ena vina no ile kwenza kasilango kanini o ime nini naenda imanda ithangu itwe sita laina na yeki haba na kiwukiu choka achonelele nikikala buna ikikala pinda ya samuno na ondu waende na kumana na kuelewa na kuendewa mimi no luende na kuongela ombola bikake saidi ya enanzi yake bingi byo sia kuketha kiwu eka kiuki choka mbado pia kuketha kula kwa kiwu ukeria kibandu baki ukitumie ki domestic kwa labda kwa kuthamba kwa kunywa kana kwa into wakiketha kwa kutumika mundani kiini cha kutetheesya mimea kuyana kwa nzela elite na hii ni kwaza ni kuketha witumia nzela ya elite ya uimi kandi vai botu unene ya maundu machao manzaipit alama imatwa nene ye binda ingi yore anu enze imaya futi ile kwa ile kano futi itatu kwa itatu na indi kila kwa uwa na nubande itebau kiuchoka ni kothao kwatwa bau na cha kwatwa ni kikalanga withie ti undu umwe no longo utabandite na chao na nzaipit isu yeah. Asante. Watuye chambe ni metau kwenza metau mbenzi yoko atueleze mienzi ya ibanziola ya kwenza metau baya mondani ne uyo mutaalamu mwambia limwa masita afanya juu fanya chini tuambia baya motweni wa monda yole bwesu yabu mudanga wale to ingaliko iba na niki ba ni zembe itengemea na purpose kitumi cha mutaula wa kwenda wenza niki mundu ila tuka pambe pani tuambie baya yulu pa ya yulu kitumi kila kinene pyo nikiki wambo kikwata wewe nikinge na mudango wa ile kwenza uwikiti nethyo ngaliko ya mondani nikana kiucho kona wewe ni cheuswa mbado kiliza ukila wewe ni jalika mondani kitume mudango kuwa kukira chao lo na indi bawe cha mudanga ngoto no babanda kitothia nikana wirie kitothia kana nyikita brakaria wirie ni aende ya kwakwata wande ukalumia wirie ni aende na usili kukwata nyamela yiba wirie ni amekwata pyo ko wirie kiukila choka ni cha story wabo kienda kukila wirie akikila mundu kisiye ni chao
muthanga na kila kingi kiambia kunywa kinywa kiende na utethia liu kuea liu indo ila nikitothia kana nyeki tuoka ba mondani katikati ni mbenzi ila tunita fana juju no ila wanza mutao waku no muthanga witunga ingine ulu witunga nandi ndu kielelo kila kinene baaju ni muthanga kana kiwi kila chaua na chali kaba benzini yembua niyoenda kusiea withie kiuchu ni chetha kitona utindi malaba chaone pawini yani kitona koswa kikaikala bau nikanoke ya kila kingi nicho chapituka chokolika mota unicho benzini withie kibau lakini muthanga waku wecha wendete na yulu na indi icio kangu ibanda chao uibanda nyeki kana kitothia mundu wa indo asante ni watu vya yolo wa uomba ni kiwu cha kunagata no wenze thima ukwanelia kiwu cha kubau pengine kwa muhimio uyo na ukwati utono ukwata simiti no sio no wiki ya simiti imane yu no wiki ya simiti imane yu indi kwa sisa cost ya simiti nenda mulaina wethi anotazienda kwikale na waisia ukwikala ndamulaina ni kwikalanga munango no mundu isovitwe na laita wa UV ni treat etwe yali andia nangwa ni suya na wethi ali bala ni kukwate kiwo na ikikalanja smiti ni museo ende thina ni weza kwambia twika no leak ni ambia kwita wethi anusi ukangi ukambia kwikata ukambia repair na kila kingi katika kusovya ukwikia simiti kana kusovya qualities ni to na dakithanga thi simiti ko umwakile iyo mabiga bandu keri atiola nini titiola tonasio mo perfect ko ukaba kwikia ithango niwe bya bali thango ni at least we na ila surety no ndo yo kusangenjila already ithimetwe nekasewa no ndinasia kwa kana simiti no thuku nikitaka kwasia ila ila inzi yango munango inda mlaina nundu ni kualanga munango na already ni petele katika treatment na kusiwa ugeria ni amanekano ikale kila kibo yithana chao na ngenjis kana qualities kibatukani ubala bangi no mwemi no kutengemea na keyosa quality iba ndangu yanda mlaina asante wenzini wa silanga ni cha umuhimu wa ile to sisi ya ilo kwenda kuenza kasilanga kanini mondane kwake chambe nuzo wa mbozi ya cheki uchumilele ba nundu chuno te nonge wethe nundu mbe utena umani no bikia bandu wethe no mwanza silanga lakini silanga wa mina kwenza titona utevya nundu ngine menza na bia molika kewu nundu ndana asisi ae esos kewu niba no ikone kewu nibenda onoyenza wethe no wa uniform mutaalamu utona kutethesia nundu wa tupewe toneta ma water engineers ni kusisi ae kama mundu unotoeka niko sisi kiukete hata ana kilikabata na chukete na speed ya nata mundu mnaona kateke ya chao obalamu ni chukete lakini kiyoka na speed mbinge mnavyo kiliga modanga kikitananga kwa hiyo ngina wewe ni chalo kiyoka kili hata kiolwata na kiyoka ulikabawata kwa hiyo benda mtaalamu wewe ni waende na kumutethese kwa hiyo kwasia no benda wewe mani eko kuikale mundu ile ando nyinu nenda akanza bandu na iki yule ya kuka wacho kwina thina munobyo kana enda nwe ni wake control chukebo ya chagwa kingira ya mundu isutinzi yacho kiuka imwe na kikua muteko nule te wa kwikata wa ukiete bo ngiananga ende lake njo sunyi nawe takikoge kingi kikue kikos mathina mudangani kwa kuna kibita kidio kos kwatwi asante kwa mundu wa Zaipit muthenya ni wo munde no to ngako mwelesia yo Zaipit ni chao yensa wata imaje na yekia wa chao ni bano se mundu omande mundu watu kwata ni maya ilete ngina to sianye na mundu makiu undu kibuke kalanga muthangane undu ke kalanga muthangane no wota utweka wa we mwelera uini kula tunene ngawaya Zaipit kama maimu mawanda twinenia ima oyaka oita teo yetu enzaya wandamete ba ima ya wandamete yetu enzaya kwa penza futi ile ndikana sendi lula ile nde lula ile kusonga ama lula ile kaza lula ile square isine futi ile kwa ile kama mimi ni wadi futi 3 kwa jao kwa 3 la meta sentimita 100 kenda kwa 100 kenda lakini mbe
aidia futile kwa hiyo atifutile wanina kweza futi wambe nyuma cia muthango cio kaiya nola wa keli ngi uyunya noia na ndi wakwati utungia woso la wambe utungie na ndi wonge wibula nina chao wibula ni hapo no yipuika lakini ukabika ima yikata yuswe inuia makuswa ukoti alio sentimita tabanga tu ile kiwa wanda mmea yako kwa hiyo yako hiyo kiyo kiki kimeta chume cha mbua chali kama cha mina kunya cha yambe cyanya kila kingi kikwatawa nili majuke ya kidi na cha makuthi ila mbua yathi kiyo chume chokende yana kutumika kwa hiyo asianizia bawenza inayuma wabanda na babange utabandete uye ya kiki imani ni cheka langa wasianizia na kiki kingi na babange we bandite kwanza ilengi na kwanza eziwelia bene dangala kunwa sobya bola wekiye nainde muno ekiyewu nota wongelela mwenge ndo kibuke weka labu kwa bantu baisa manda kibuko ni cheka langa oibinde asa nainde pela maende yana kustumia nzieno na mina kutumia nzieno noneta yekite nesa ni mabikiye bantu makongelela inge outuika utuika ni kwazia ila wamina kwenza inge imale ifutile pa yandu uisi okaingo yala nyeneki wamina kwa yala nyeneki kana na mutimomo uisi okaingo itongia muthanga ko ila mbua yoka yawe na ndo abanda ila mbua yoka yawe kiugi kienda kwa ingi na alama buti na indi kiambia isa otumeketina asante kwa ulo tukethe kiwu keria niki kiwetu chene na no tukethe kiwu tukakiya muthangani nundu umundu no ngina tukwatane sisi cionthe nundu sisi roba pano watu miana zai pitiasu na wina kalaga mulunda ga kukanza mundu kuiko kemaana muno pyo na ni watu mianza esi ni wala nyeneki na mbua miyoka ni yavi wewe sio tu kila kiwu wiki ya metongi ni akuneza ukietera pesu mwesi ambao tumia kila chao leo ambao tumia kila kiwu kinastoiwa kwa hiyo ile ngeda yaku kana kilo baadhi ni cheka langanga munango na ngeda yaku ni ile nganga muno wasianisha na mundu longo utanetumia utaalamu usi asante na ndi kisi ya Mutongo TV na mwezi kisi wa Mutongo FM tole kuna nisia yolo wanzia sia kuketha kiwu ndani kwaku nikana ukagitumia kwa nima na kwa ilya ngedha yaku namba situ sio tumwa ni 7 noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 kana kwisala noti muonza nyenye 5 thandatu inya imwe nataka itembutho akana nataka itembinge twelwa toza simusia ku nikana kwigwa mawoni maku kana makulo maku yolo kuketha kiwu na ingi twenda kuigwa wewe utumia nzia sibo ndani kwaku kuvikia kuketha kiwu twavikwisela ili tuka ndai mwitano namba yitu otomani mukuvika na kwisela Facebook Mutongo TV kana Mutongo FM kana kwisela ndini wa channel kito cha YouTube kalani Mutongo TV /FM official kilungu ni kilimo ai kila kitu kwaku ni BioVision Africa Trust Anton ndisioka kwaku unit wa ketha kiwu nitwa kiyomo thangani kana obalatu akethaki silanga ituise kwitha na evaporation kana kulaki gukoswa nisua na kwina kulaki guko nyingwa nende seepage kikalika kunde yemwe nyatona kwikata nikana okethia onethande usi 100% ni waolanga evaporation na seepage ni sero banundwa kule chambe ni ituetie mambo ma mtwana nyango wa trazeli la yango wa laina kanenda ngwala nyaba yambe ila wala nyaba yambe wena weza zube mini laki wucho wakacheka la weki yaba kinyi dinande kinyi mungu ni cha asili wanichao ni ndamlaini ndango ila tetesa kiukwata na kwanza yesu yeti akiukeki inadi kila ila ingine tuwetie wa mitaoni ila tuwe angawa ila mutawa kwata kiu nipa isie na ubande kitothia kwa ila wabanda kitothia kini kinene kitomone neba muno na jana neba muno kiyete munyi chete munyi kila kiwu ni wali ana tabona munyi ko kiwuki ubuke isa kudi tiwo kidi mundu sio yogete mu direct ni cheta kitomo sio na nuto nangi ukeda ba nundu kazi ni para mutweni ni so kangi ukabando miti ukeri miti na wala ya neba ni achoka ngi ya temunyi wele akibukeni yasiwa kiwi chasiye kanondo nde pichaolela evaporation
chambe na nabi kete da muno ko kwa zana moto wa ba ya yolo ni chasi eroration kana kuti kwa kiuni kwa siwa ni chao ni kwa olangwa ni munye wa mitino na kitotia kingi kila kingi ka nene itango yu kila kingi ni mulching to minene ta muno kana kubwika muthanga ila yo itumia singo momo kubwika muthanga mutere ya zawidi ila siwa yo ka direct ya kima ina koma na ina muthanga direct with ya kiuki ni chanyua ko wira ya tethesia ya marchi de tethesia kiuki wira ni chekalanga bang na ila ngini ni toro ni na ngini na ngwanza ipina nena kwa la nyangi na kiba yambi ila waza kwa la nyina kutingira yambi no itonge ya muthanga ila be nini no kiuki cha story wa baba na ichasiwa ko kikakusa kwa mbolani chao ni mimea na ba hiyo zake hizo inaandike juu mundu kigera yake atiwe mimi ya kila wabanda na kila kingi mabutiano ndo imakwata ni imakikwatie wele yake izaida na mwana wa kule yake kadi na kwanzia ziwe ya muimini wake kwata na iwande anautumia kila ingi no zile ingi naosia uimini obamu ndani uili enda muimini wa ima umwendetie wadwaze anmabambe mbemba mbei nusio kabulanya na lazima sita cover crops kama mba maliwana tamba ama utamba tamboso ndengu ndoko nzabe udeila siatamba kiuchumi chasi wengine ndo sio wiki na muranga direct na kiri na enda ni siya sitethesia na mbembeno kukwata kiwu itesa kukwata asanti yumuimini wa ketha kiwu kiba umondani yo atona kwikara nika no kethia ni wakitumia nesa kwa mimea yake kwa indo yake kana kwa kitchen garden ndo mimi naweta ndo kitumia nesa ayo ni kindogezwa munondo ando magera yake huyo na maigetumia nesa kwa sia kana mwa maigeda nembwe idhala na jokela maigeda tikidhala isio kangi kidhala ndo si basi ndo imata waneta naini mwenye agera kiwu na mimi naogera kiwu kiesa kwidi wa mbwe lengi na kiwu dira ni mbwe lengi boka au masasoko na kila kitu ndio masasoko wale wa atu mwenye kiluki ila mingi mboka kana kabijyo omitunda ngoro zazo ndo cha mutethesia wira na ukwati kwa hiyo kwazia uikera kinyu chambe na useo kila kinyu ndio tuanza na biashara tina ta biashara ni biashara kwa hiyo ila kile ndio ndio ile na kitumi kwa hiyo kiuki waketha ndio ndio kiuki ni cha umwani ndo siako kwa hiyo kisobie wile mwana ndo siako sianata na thina kiuki cha ile mbikaje binda yanata wile kiuki ni mekale no mana purposely tu ni chainto na bana ile utumia kiuki anata kwa mambo make nyumba na uthamba ama miyo ama uya na ina mana kila cha ni kiuni kianite usio kangu isisi anda kiuni kiana naoni na cha kwambia mambo manima uisisi ni na mchambia mambo manima naenda kiboi nitakakiche ningade nikamulunda kanzai kana nimetundani nimetumia hata niwe si mitunda ya kuliana hata na niwe si utoma mnenda kiuki anata kwa hiyo maana kiuki nikitoma utedelezi ya mitunda miongweli na wina mitunda miongwetano kama mengi miongwetatu ndili nayo anata miongweli wida wakisobianzi ni leo ile ndio la unidi yezembe ni miongwetano ba miongweli wida kila ndo mikapanzi ile ile ndio mwezi uko otiwa yani yuka kunenga yuti ile ile enda nota kumundia nao katika kumundia nao ninzi asira watumia kumundia wile tu watumia mobila tiwa pipe ukanyingi mundu ni kwana kakiwo kingi wina bina ni utumia drip wina bina ni utumia ta watering can ukelea iki yuni wakitumia na chatu mikobala kikwendeka asante na kwanza isi waweta drip waweta watering can kalaka itikisia kana mitau dini ninze ibela ito unatumia kiwu kenesa mno ile tumia nesa ni no ya to drip ni na to drip nundo usiwa ka drip kauma sele goto obala ni kwendeka
kwa hiyo ipa imbandiriza na kaunya mbola kana kanyita mbola no tondu mwala kwithambua nini uga akabula kanini kawete pindo asa wasia wate yakeri akanyo mundani neza mumupyo kuimbia moyo mbinge ya kima na yathi uga akanini kasipi ya mbola na inde aingi no ani matena kwati osu na wetha otebo ni wo kanyo kethi inde yu na ka watering can na kwa kamyanja kaba ndo na wali yunya kiteje kitie muno kai kitokwa toba na ile anatethesia ogwata nini na inde mitau ukaidi anula na kiyo kingi lakini kaingi ya ni to west ndio ni to west ndo ni cha kwa nini ni sua na kingi chanya bala kitailite na kiyo akiende kwa wingi pyo kila kitu muno kwa wingi muno pyo kwa uni asia drip nzeo kwa lawe na ukwati usu na mengi sangi ni twazia nezi roba ndo nima hai nima kwa wa kwa wanga ya drip makaisa tumibela tundu twingirete na mundula wale watu ni tuni mundula wale na chao na mbesa nando majula kana makwate ni kundi namuka kwata na ikundi kikundi mwaile okusanga mbesa mukaimuka wero yonde na mwa wero yonde muyuka muyitilanga na mwatilanga na widi wese yatongi wewe mega tongine ndribu ni alia ona na uona silanga na ukwata na ya ndo muka inzo silanga mwamina kwa mwemyo mukaiponga kana kwata na iketha ya komuni ya iketha mu tukaanza tukatumia kiuki kwa hiyo iketha ni kila mundu mwethana na azia mundu baiki ndo expensive labda tuongera je expensive mundu wako mwakwata na uma ni utebo na ndio aminoma na uko uma ni wewe twamina ukwata ni twaile kukwatana na tuiswania pamwe na tuiya na uitoyo twamina kuana mauitwa ni tweka tupaiwe otakunika ikundi ba ndo iteka igwa asante na indi nake mwemi no wale teitha innovative na tembele ye mwemi omweto apita nzioka wa kane na naine ya aitomea kabasania tulatumebuko tuikopa kabasania wa nylon na akatona kalima izu yono otomea ata drip irrigation yake athawete kama buko ke mpya kaina lima bandu aitona kalima kamwenewe na inde yu ayani kabayo lo amemea yake na iseo ya drip irrigation yake kiume cha wo na innovation ni ndo nzemo no ta innovation nisio kaingi ongenea na school nonye wikite innovation nzeo siana sikite innovation nzeo wa Changuli primary school katika kakije garden na mimi magundesi na maelezo ndo ngiri ngisio kanedi emedio na innovation ngio ya moza katoma mayabayo lo na matu matulima na moza straw ile ya soda na maikwatania na mami na kuikwatania siambie chimite kiuba malikite kakilaka nini na the same technology masio kangi mametumia yangi meritela mabandete mara kwa ni to straw twingi tuendete katika kila kamuti so innovation means material wa mina kwa kumania kielela na wabuwe na binda ya kumandanzi yengi ya kusia kuolela ngalameno na straws tinda ile kangitwe kwa bana angia na wewe loko na wewe yake uni chao lekana at least yana izie kale so na nendewe asante na ili mwithukisia na musiaisia ni twenda kuigwa makule makola wina moki yokoni cha umundi yulwa kuketha kiguo kanao tumeanzia siba we kuketha kiguo noti mwonza kenda ile 5 0792792553 sio namba ya mbene lengine 0783556411 kuna simu tukolie kulio na mtaalamu wetu no bikia na ukusongia na nitwenda umana yo kuketha kiwu kuitethesia muhimi hata kukitana na mwaluku manzebe ala mekuo mundu yo mekuo na ni lazima twibundisie kwikalani namo nibo nyongina uboni ligwanzebe ubo ne twa wewa lakini mundu twenawo na mundu twenawo na ndatika nino twenawo mundu tesi mundu mbuya yende bide mbinge byo lakini saa hizi kwenda kuicha kuinambua kuonania kuketha kwa kiuni kwa kutetese kaingi twaisya ba season mbelu andonyi ni mana bandite mite na wala mana bandie mite embua yoka unini na kwetha itha na muti ya unai mwingi muno pyo pyo na wewe myela mite
na katika ukumia miti wewe ya mwini wa yasala ndio na miti ni yoma na bado iki hivyo cha unywa cha indo kiibo kwa hiyo ndacha unywa kiibo na cha indo kiibo cha miti kikoneka kikoneka kwa hiyo ila kiibo kicha kedo nikira kiitethesia nani wabanda miti yaku na mbua ni yathi ikikotethesia kusupplement kana kuongeza kumija uri ni apikia okumela kila kindu wake gakimu ni kutethesia kuandeleka mu stock wichaku na season na kiwichaku ni cheka la muno ndo nuna kedete kingi kutanamba kuwa pandu wagwetele chuko kuda na kila kingi nuto naambio banda tene kuwa ambio banda tene penini biambio media na kila kiwicha buya yuka kuwa yuka ile aliwa kuna niwe munene kwa buya na yawa iye kita kuendelea yuko tinikila bandu wewe na keda kingi ikatilikila bandu wewe ye na mala ngene mala ningi okay kwa hiyo mimi nikata ni utethesia ingi ukeda kwa kiuna nzia no kitu tethesia ingi na ndio tumikara kukua kwa muthanga kwete ukua nyondo nikukie kwa kunokie kwa uwembu ya mbingi na ndio na leo no kiza uwembu mbingi anamate awe ni na kuya muthanga na jathi kwa inatiye yananga muthanga na ila klasi ya kiyuki tuida klasi ya wewe wana niko kana kuwa muthanga so erosion ine kata ndine kwa mimi ana tetheka ila ingitwaendea na utumia endenzi yake wathukani ino angeweza za ipiti na inge bigi na mulching no tida tuitethesia miganga yitu wile niweta wikala na kinu ibinda yasa na kibuki kida kitethesia ndani miti ndani mimea tibandite ibikie ya kwitha iwesa kiwu na ende yanakuyana na yana yambe otethesia zevenze huwa mbeleka ndani miti yuna iwa ni kibuki ni cha nyonesa wila miti ndio ikalite green yende na otethesia katika nzeve nenze niwe yambe otethesia mawili luluko wile ubyubu wiko mingi mwandea na kuoleka kila kingi twake thakiyuki noni tu kaitha ingi nutono ke thakiyuki ukatumia kondo wa kumithia kana kuima neki kana liwendo ndu basisia climate ndu kyo bikabandu ke ya mbua ne yani ni bali ni wa liwendo ni wadala lakini ukethete kiyuneza wili acha tethesia liwendo kuikalanga na wekalanga tuitha na ito ndu mundu ndo yendete nyine bete yini bete nndo maikwenda yini bete nndo uli wase uibo onokibo kibo asante tena ko sa simu siaku we mudukisiana musiaisiana makule maku na be mundu no kulia kwa kule mtaalamu yopa ipizusi ya drip ni mbeza siana hata kwa roll ndio sikana we na rough estimates estimate ni around gili 5 gili 5 ukata roll nima na nene ni ya mita tasiana hata dia approximate kwa uli lakini nene ni enda abantu banene munebyo kwa uko mundu ina kitchen garden roll yemono ile kiana nene roll ni amunda kwa hiyo na noiti yale sio na ona ndini kakota ona tea quarter bibi kaka hivi kwa kitchen garden ni wale timu wanando ngimuno thank you na ndiye leo na kule tukule kwa slaidi tukaenda mwitano na twelewa tuisongee kule haku tuende na umino kililio nani yao itokio kwa ni cha umundi tunanisia yolo wa koketha kiwu pengine ni mistakes yiba kana mabitu ya lamu mwenye weka ndeni wa koketha kiwu atese chambe tikila tuetie ndatona kutumia nzia ile itailete kwambe nugeria katika kote mamita pandu bao vekimu akitaukiete wewe yani choka chekali ni chananga pala papo silo kwikali kila kingine utona kuketheki wu na pala wakitwa mthangosu uikwata ukeri yani wakiketha lakini chonde ni chapikia kwikata ni chapikia kuthi ukethia aile gatu miyenzi nge bandu kwambeleka ndo na kwethia muthangosu niwe seistwa uiruma syakiwu
kula wakikethe yabu na enza muno kiwi kitona ukana yake kata kibi na chathi kibi bala chata elite uandeleka enda mugambo ile masya kiwu wakiki yabu kiki echelekele mundani kwa kudu kenze tina mia mundani inzaba haya nikana mwisi ile masya chanya na chanyi chanyi kilikita mundani kila kingi ni storage ile itailite kana wakiketha na labda bala wekia weka cha usipa abangi kiyikata kiitona kwikala muno omuni naweta ko widi andonje aimengi ni makoda kwikali kwithana mathinacio kila kingi unyaweta ndena purpose ndena kitumi muno cha kwikali ndisa asionde wiketha ni wale na kitumi utana kitumi no weka ni onacho tu lakini wewe na kitumi ni ukisovia ni waile kwika ni waile ukisovia asante we mwemi pengine kwikulia yani ketha kiwu bia nacho nako ni cha ukala mwemi wailete science siaka na yune binda yako ketha kiwu na hindi ndeto siaka sia mutheni kana to mino kelele ona kaje binda ni cha lo mone cha kana ni waile ketha kiwu chambe kazi ya tikotiwa kwa maluma tema mateni matema bikiwu kila kingi timu danga kwenda pepomu kwenda bwana bayona ni baikiwo kila cha elite kila kingi mindo ugewa zina leo ula walete ula mite ndo akona nyakana ndani kana meki kana sauce ya abala umasia leo yako waiba oibo kwa hizo ndio azizia wewe yani sio konya kana wale oketakiwa kila kingi ni ila tena kiwi cha kukia ni cha kuikata cha kunyaka na cha kutumia bau pemini binda hiyo ambayo utumia wendeta ukimanda kiwu ni wale kana ni wale oketakiwa na watu mianzia hizo ni da kwa kwanza mwaka nyingi kwa atwa waendea na mutethese kwithana kiwu kianitie ona kawu mundu baikiwo kisaida kianitie kila kiwu ni kiutethesya ukethia no wasukuma bandu ni kana thinola extreme obikia kwithana wangaika munango lakini ni kana kiwu kitona kutethesya kubika mbua lengi kana kuthengea mbua ni lengi kucha kwa niku ya aimi ibinda yeye ya bandele kuanzebe kindu kila muhimu muno nitusiania maundu ma kiwu mundu tuyaza kiwu ni thayo water is life naenda kiwu ni thayo pemini kila kindu cho nda tuira tuitumia maundu nda tuira tuyeka tuira tuyenda kiwu ila tukenda ngetha ila tukenda maudhu ila tukenda mawithu loko mailete tukenda ngetha ya ilete mungi na tukwate kiwu atwakwata kiwu ikabikia na tutethia na kukwata kiwu tikuthi kukuna maundu ala kwa kama silanga manene ni kwambia mbini la nini obugwa gutona kwika na weko ikwata kiwu wongela mwende chongelekanga unukongelanga na mbia kengele ukete maundazi onde uketha namo asante ni babangi museisya kana mwithikisya kana mwemi utona upata mauvombe ange yolo wa kuketha kiwu kana yolo wa nima ya organic nyasya hinu sio muno kito bisi ni to baka wakatuma ni kana obisi like kandundo nange weketui nyasya mubikia kuneni na ke na indi aibikia okukwata na utauma ingi kila kitu namba ya simu amino kuna simu na kutumia kodi yake bado nitoje kwata itobikia no na nake timu kunia simu tunena ni na inde tuisonge makolyo o maingi kila kitu idane dango za Organic Farmer Magazine ilango ni kusoma ilango katika website wa Infonet Biovision nona the Organic Farmer Magazine wa tibu no kwata na ndo usoma kila kitu na maofisi kibado kanyo agriculture ma ministry ikabu mwede ataalamu mwede ya engineer make huo na imo kutethesya muno yolwa maundu market wake hiyo. Asante Anthony Musili kuma Biovision Africa Trust ndo wa vikandeni wa studio na kutuelezea ndo tuna ukadhaki huo mbwa sio kethia muhimi ikija kana ni wa kadhaki huo ni kana kivikie na ukutethesya mondane kwa kuna hindi kilungu cha kilimo hai kitoka kwaku ni Biovision Africa Trust watu inasunge kule yako tuma utumani mukuvika na uko nesimo kwisala nambani noti monza 5 inya ile noti inya thandatu noti 0715422460 nekulu yaku yelewa yisongewa twithiane wakata tukira ndeni wa kilungita ki twende na kwa ilia ni maito kwisela kilimo ai kila kidogo kwa kuni Biovision Africa Trust nyeni tawa Robert Mutuko ni kuendea kutinda nesa tiwanesa.